Tautona a bela Botswana ba ba farologaneng tlotla go lemoga seabe sa bone mo go ageng setšhaba. Lefatshe leno le dira ditso ka go dira loaro le le faphegileng la monyatsane. Mo go tsa metshameko le tsile tebogo setlhopha sa borre sa 4x4 relay ga mmogo le the mess ba newa tlotla ya go tsholetsa leina la lefatshe leno mo mererong ya motshameko. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o phaketse a bela Botswana ba ba farologaneng tlotla go lemoga seabe sa bone mo go ageng tšhaba ya Botswana. Tiro e tlwaelesegileng ka go dirwa ngwaga le ngwaga ka nako ya boipuso e ne ya tshwarwa la bofelo ka ngwaga wa 2018 morago ga go kgorelediwa ke bolwetse jwa COVID-19. Tlotla tse jaaka dingwaga tse di fetileng di ne di kgaogantswe ka dikarolo di le 4. Tlotla e kgolo ya naledi ya Botswana ya beetswe moswirre Philip Matante yo e neng e le lebutswa pele la dipolotiki tsa kganetso tsa lefatshe leno. Ramatante ho tlhokafetse ka 1979 a tlhamile Party ya Botswana Peoples e neng e rurifatsa maitlamo a lefatshe leno a go letlelela mantswe a diparty tse di farologaneng go aga puso ya batho ka batho. Bangwe ba ba filweng tlotla ba akaretsa baeteledipele ba ba farologaneng mo ditirong tsa selegae le tsa ditiro tsa puso. Dr. Kereng Masupu yo e leng moeteledipele wa lekoko le le neng le rumilwe ke Tautona go thusa go laola bolwetse jwa COVID-19 le ba neng a bereka le bone ba filwe tlotla ya Presidential Order of Honor. Ka bodietsele e bulela metseletsele ya meletlo e ya go ipelela dingwaga tse di 57 ya boipuso jwa lefatshe leno e tla simololang phirimaneng eno ka maitiso kwa lebaleng la ditšhaba. I present to you 35 candidates for eligible conferment of the Botswana Honours Awards. Bagaeso, as you may be aware, the awards are in 4 categories, encompassing Naledi ya Botswana, Presidential Order of Honor, Presidential Order of Meritorious Service, and Presidential Certificate of Honor. Didine Kapalo. On a sober note, amongst these outstanding men and women, some of the recipients are posthumous awardees. We remain eternally appreciative of their indelible legacies, from which we derive great comfort and solace. It is indeed their singular and collective efforts that have contributed to the Republic of Botswana that we see today. Kokelo ya Sekitumile Masire Teaching Hospital e dirile ditso ka go dira loaro le le faphegileng la monyatsane mo lefatsheng leno. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi wa kgotsa seno a supa fa ile kgatelopele mo mogameng wa botsogo. Kokelo e ya Sekitumile e dirile loaro leno ka tshwaragano le khamphani ya America ya CTL Medica e dirang ditshipi tse di baakanyang monyatsane ga gona le dikgobalo. Leading surgeons are here with our own, because we send our people to the best medical schools in the world and they become real global experts. They have not had the tools and the systems in place in their country. Now, through Sekitumile, we're doing it on our own. And a Botswana surgeon, Dr. Mopel, Tirom Mopel, was one of the surgeons yesterday who performed this miracle first in our country. They performed for the first time because we had agreed and put a deadline or before independence. They must perform high-end surgical implants of these products they have and engage in corrective surgery at the pelvic and the back spine, right in Sekitumile Parentery Hospital. Na le batho ba bana le botse ba go sena ka sepe na le dingaka tse leng gore bona ba tswang ko la tsela America o tlhaela gore ngaka teng ke mongwe mo go tsa ba le lesome kana mo ba potlana ba leng gore ba dira one maro a leng gore ba dira ke le tswana e tona re le puso ke gore bona mo mankge ba ha batla kwano batla go kopana le bana ba rona e ba khona gore ba abela ne dikitso ba simolola go bona le gore
mme bone bana ba rona ba ka ha ba tshwarang ka teng. Lephata la tsa kgaso le bolela fa tendara ya mananeo a television e neng e solofetswe go bulwa ka la bobedi Phalane a tlhola malatsi a le mararo e sutiseditswe go bulwa Phalane a tlhola malatsi a le 4 ka mabaka a malatsi a boitapoloso a boipuso. Mogokgo wa University ya Botswana Professor David Norris a re sekolo seo se itlamile go batla ditsela tse di ka netefatsang gore baithuti ba ba nnang ko mafelong a kgakala le ditlamelo ba tshwana le basarwa ba kole thuto. Professor Norris o buile se bosheng jaaka sekolo seo se ne se kopane le bana le seabe kwa gantsi. Angela Enosa o rulagantse pego. Lehatshe lengwe le le ikaelang go na le tsholelo e tsamaisiwang ke dikitso le tlhokana le go na le mohama dipatlisiso dileng o itebagantse le go rarabolla mathata a setšhaba le gone go tokafatsa matshelo. University ya Botswana e tshela ka maitlamo a e tshepisa gore e tla re mo go a diragatseng e nethatse ha go sena Motswana o pe o tla kgaphelwa ntle mo go akoleng thuto e kgolwane. Everybody must be included. We want an inclusive society. We want the benefits of our economic growth, they should permeate the entire society. Policy waiting, apply. So we'll apply it. Project the sand use capacity building. Kanyetona eremeletse mo go ba garona ba ileng gore ra itse gore ba di go di khutshwane ba ileng gore bangwe ba itse ba bitsi ba re basarwa ba bangwe ba re bakwe maina nna mantsintsi. We want to see sand access to tertiary education. Bangwe beng ga e ba re go santse gona le dingwe tse di sa ba di sendiwelang. Are you easy the pain of being excluded and being called a minor tribe? I did research ka khaneng. I it's a pain ya teng. Maybe it's more research, more here, but less pain. Ka so high or ibola wa ke. Ke tso no tse ba tla mo. If you've done any research on tribalism and what do you think that can break that situation so that we can be interested in the project or Mehela gona le bang ba ba kutse mananeo mangwe university e go tswa gone mo kgaolong e. Ba go invite go go present go di conferencing. So mo hela ka go gone go mosola thata. Le utile vice chancellor a bua ka knowledge. Ba ga itse na I'm a linguist. Ha ke tsana go university na ka kopana le different professors ka ba bolela na ke tswa new study and me ke na le toro ya gore ke tlhabole dipuo tsa go gae. And my master's dissertation ke wa di le ka teme ya ga rona. And my PhD lo ne ke go kwala ka teme ya ga rona. Go ne ga seno ga University ya Botswana e tsweletse ka go dira dipatlisiso tse di tseneletseng go dira mokento wa bolwetse jwa dikgomo wa mokokomane ga mmogo le jwa tlhako le molomo mangwe matlhoko a leruo a tsentseng barui le suka-suka. Angela Enosa, Botswana Television, gantsi. Lekalana la Botswana Unified Revenue Service BURS la tolositse nako ya tuelo ya makgetho go fitlhelela kgwedi ya Sedimonthole e fela monongwaga. Mookamedi wa BURS Janet Makgolo o supile fa mo nakong eno go kgethile 25% ya batho ba ba neng ba solofetswe go duela lekgetho mo lebakeng le le neng le beilwe. Khumiso Maphanyane ka pego. Paka ya tuelo ya makgetho e sale bulwa ka kgwedi ya Mopitlwe monongwaga mme wela kgwedi eno e hela. Malatsi a se kae hela pele ga kgwedi eno e wela. Batho ba le 15,986 ke bone hela ba ba kgonneng go duela lekgetho go na le 70,000 yone nga solohetswe. Mookamedi wa lekalana la BES mme Makgolo o tlhalositse ha se ba kgoreleditse go ithelela selo se ba se hilweng sa madi a makgetho a ba tshwanetseng go bo ba kokwantse monongwaga. Hela
a supa ha ba dumela gore go atolosa lebaka la go duela makgetho go tla ba thusa mo go seo. As I am stating that you have heard through our various communication channels that the deadline has been extended from the 30th of September to the 31st of December 2023. This extension, Bagaitsu, became inevitable due to the low turnout for returns filing. There are a number of challenges that our taxpayers are probably experiencing. Go yempile le kana la Besley itamile go ta ka methale e mesha e ta thogatsang go tsena le go tswa ga dithoto mo lehatseleng. URS is currently implementing the Authorized Economic Operator Program that is meant to ease the trade and make it convenient for traders to move their goods across the borders of Botswana freely without delays. Pre-engagement activities have been conducted with some potential users of the facility, and efforts are ongoing to onboard more. Currently we have only 3 preferred traders, and following our signing of a mutual recognition arrangement or agreement as SACU members, we have to implement the AEO program. And as Botswana, we have promised that by the end of this year, by the end of March 2024, we should be having 10 preferred traders or AEOs. Ba bese ba supile ha ba tsweletse ka go dira dithabollo me melolwaneng ya lehatsi leno le a mangwe ga mmogo le go tokahatsa mabaka a pereko a babereki ba lekalana le Kumiso Maphanyane, Botswana Television, Gaborone. Fa re tswelelang ka dikgang tsa rona mo Botswana Television, mapodisi a sephiri a tshwere banna ba le babedi kwa masimong a bapileng le mololwane wa Tlokweng ba sena go fitlhelwa ka dikgetsana di le pedi tsa 25 kg tsa tagi e go belaelwang e le motokwane. Mokamela lekalana la Crime Intelligence Senior Assistant Commissioner Nunu Lesetedi a re ba belaelwa ba ke bangwe ba ba tsweletseng ka go anamisa ditagi mo lefatsheng leno. O Ngutlula Thamage o na le ko Seemo se tsere phekelo e sele mapodisi mo letsholong la bone la go netefatsa fa ba tswa le metswedi yotlhe phatlalatso ya ditagi bana ba ratela le go sulafaletsa banna ba le babedi ba dingwaga di le 27 ipaakanyetso a bona malatsi a boipuso ko masimong a Ramokobetane go bapa le molelwane wa moetse wa Tlokweng. Ntlo e ya Mokhukhu ke yone lefelo la ditiragalo le banna bao ba neng ba fitlhile mokwakwa wa dikgetsitse tse di phuthetseng mo go tlhalosiwang e le motokwane o iseng o kalwe. Go na le banna ba babedi ba re ba tshwereng ba eleng gore ba tshwara ka dikgetsitse pedi tsa 25 kg di tetse sengwe se se tala se se lebegang ka re ke motokwane. Mme ka ke bua le wena yana banna ba ke banna ba dingwaga tse di ka tshwarang 27 bothe ka bobedi tshwanetse di emetse gore di go thomamisiwa gore a ke tsone ditagi mme a le gore go ka ithala go ntse yalo ba gore ba tale ba gana le molato ka toelo go nna hela jana ngwaga le ngwaga hela re lebile yone paka yone re bona melato e go laetsega e go godimo go simolla la ka yone melato ya go rekisa because ba rekisa ba akanyetsa gore Christmas ba na le madi. Mapodisi ba re banna bao ke bangwe ba lentsoswero le mo phatlalatsong le thekiso e noneng ya ditagi mo lefatsheng leno ba sena go di tsenya ka bokuntshwane. E re ka go tsenwa mo malatsing a boitapoloso a boipuso ba sepodisi ba re ba solofetse dipalo tsa borukutli go a magoletsa mme fela ba malala a laotswe go itepatapanya le seemo sepe fela. Re bona melato e oketsegang ya dirobari le gone le gore go ntse go mo paakanyong ya go bata madi. Re na le go bona ba bangwe le bone ba simolla go tsiediwa thata ka madi tsa bo winne madi ko orange tsa bo ke rekisa setsa
o bo tsamaya wa go reka sesa se seng sone dio di dintsi ela tse leng gore di a diragala mme tsotlhe di centered around madi jaanong ke re ke a re ka thusana kgang e gore e se ka diragala mo ngwageng mo ka gore mongwe le mongwe a ikele thoko a se ka dira sepe se e leng gore ga ana bosupi ja sone gore ke boammaaruri ga gona madi a wangela mo phehong kana go le godimo e o sa berekela ka gore dikgang tse re a ditse di a diragala ngwaga le ngwaga re simolotse nako yone re simolotse bangwe le bangwe ba e leng gore ba ikelela go dira melato e ntseng yana re tabe re ka apere kobo e le nngwe hela re simolotse re taba sela morago re taba thukuthetsa go ithelela seemo se seema mo nakong eno mapodisi ba re borre ka bobedi ba fitlhetsweng ka mokwakwa eo ya motokwane ba santse ba le mo diatleng tsa bone go ba ditswa ka ditlhotlhomiso o nkutlwile Thamage BTV News Tlokweng. Banni ba motse wa Maung ba rotloeditswe go ipabalela mo malatsing a boipuso. Se se builwe ke molaodi wa kgaolo Re Thabang wa Loka ko mogwantong o neng o tshwerwe ke ditlhopha tsa kgwele ya dinao tsa Sontaga go rotloetsa ipabalelo tseleng. Anthony Tlhobogang o rulagantse pego. Dipalopalo tse di golelang pele tse dikotsi tsa tsela ko Maung mo dingwageng tse ntseng di feta di go ithile ditlhopha tsa bolo ya itloso bodutu go itshwaraganya le makalana mangwe a ikemetseng go tshwara mogwanto go rutuntsha badirisi ba tsela segolo jang bakgweetsi le baithuti ka botlhokwa jwa ipabalelo tseleng. ba tshwaetse tota ba gaetso every weekend ba na le se ba se dirang ba na le se ba se direlang setšhaba gore ba dirile hela yana ba bitsa setšhaba se kana ba re a re ro buang ka ipabalelo tseleng ke go mo tonela thata gone mo hela ba gaetso mo go supa gore next time ha re tago go entseng jana le bone bana ba rona re ba tshwere gore re ba rutetsela gore e dirisiwa yang akere. Motse wa Maung o tumile ka bojanala o twailesegile ka bojanala le go ngoka Batswana ka dipalopalo mo malatsing a boikhutso. Banni ba rotloeditswe go nna le boikarabelo go nna pudimatse ba ka dinako tsotlhe le go kgweetsa ba sa itsheela nnotagi. Go ema ka di 17 tsa September Sontaga sa re tswa mo go sona Botswana bo bothe hela we had lost 267 lives compared to last year this time nearly 273 mo biking hela ining e hitai from the 10 to the 17 we lost 10 Botswana bo bothe and then listen 4 are pedestrians 3 drivers, 3 passengers. Rena le bothata le ba tsamaya ka dinao. Bontsi jwa rona ke dumela gore the larger number re ba tsamaya ka dinao wa ke seo se ra gore re tshwanetse re ile seng ka ha re tsamaya ka teng mo ditseleng mme le bakgweetsi go botlhokwa gore re ele thoko ba tsamaya ka dinao. Mme gape interestingly mo go 10 yone 8 ke borre 2 ke bomme re le helo le leng gore le le ratiwang ke batho ba bothe mo Botswana re nna re etelwa ka dipaka tse tsa di holiday jaaka go tsena tsa boipuso jana ra itse gore ba bothe ba ta jela boipuso ka kwana mme re a kopa jalo re letsholo ke leo la gore re hetole ka hara akanyang ka teng ka ha re dirang dilo ka teng ka ha re tshwarang ka teng gore ke rona bela be leng gore ga go simolla ka rona re ka hetola gore go nne le dikotsi di kalo tse leng gore batho ba kgobama batho ba swa. Bakgweetsi ba rotloeditswe go hema dikotsi tsa tsela ka go netefatsa gore dikoloi tsa bone di siametse mosepelepele ba wala tsela mme ebile ka dinako tsotlhe ba obamele matshwao a tsela. Anthony Tlhobogang, BTV News, Maung. Tona mo lephateng la botsogo Dr. Edwin Dikoloti a re go maleba gore lefatshe leno le simolodise metlhale e mešwa go tokafatsa ditlamelo tsa botsogo go nna tsa boleng jo bo go godimo. Tona o buile se fa go ne go rolwa dikoloi tsa botsogo tse di tla bong di dirisiwa go isa ditlamelo kwa setšhabeng. Go boletse mang boitshwarelo ka pego.
maiteko a lephata la botsogo a go aga tšhaba a itekanetseng ebile e na le botsogo jo bonte a tsweletse ka go tswela mo mpaananeng bošeng jaana go sa tswa go ribololwa dikoloi tse di tla dirisiwang e le dikokelo se e le go leka go gorosa ditamelo tsa botsogo kwa Batswaneng go rala lefatshe leno segolobogolo ba ba kgakajana le ditamelo. The community clinics on wheels align with this objective as they demonstrate the next generation primary healthcare platforms in the revolutionary era. An era of mindset change, an era of transformation and adopting new ways of availing healthcare services. Currently, these mobile clinics are being used to take services to hotspots. Hotspots are bars, there are brothels, there are hotels, basically areas where key populations hang out. But hotspots can also be drop-in centers and other locations where young people can be found. Our goal is to get where we're not at 100%, or we're not at 100, we're at 0. There is an AIDS-free generation coming to us. And hopefully we'll get there soon. These are going to help us get there. Dikoloi tse di isang ditamelo tsa botsogo kwa setšhabeng di sale di simolola go dirisiwa ka ngwaga wa 2021 mme mo nakong eno thulaganyo e setse e ntshitse maduo. So far, we have initiated a total of 6,568 clients on PrEP. And out of that 6,568, 51% of them, which is 3,322, were initiated in the community by the use of the mobile clinics and some other ways of mobile outreaches. The mobile clinics have also helped us improve retention and increase adherence on PrEP, where 30% of the people that were initiated on PrEP in the community were retained on PrEP through the use of mobile clinics. Gone mo moletong o go ribolotse dikoloi di le 4 tse di tabo di dirisiwa mo Gaborone, Francistown, Ngamiland le ko Kweneng East. Go boletse mang boitshwarelo Botswana Television Gaborone. Ka pego e re tlisa go bokhutlong jwa dikgang tsa rona mo nakong ya bogompieko tla re tlolele go tsa metshameko o di tlisediwa ke City ke Gagwa. Tla go leboge Lucia ka pego eo yo e dirileng ka matla metlo mme motsana we tshoretsene hela mo go dikgang tsa metshameko tsa Setswana nna ke bidiwa hela City ke Gagwa. Motabogi wa lebelo la mabelo a makhutshwane le tsiletebogo wa le setlhopha sa borre sa 4x4 relay ga mmogo le the mess ba phaketse ba betse tlotla go tswa kwa go tautona Dr. Mokgweetsi Masisi morago ga go tsholetsa folaga ya lefatshe leno kwa godimo mo metshamekong. Tebogo o sa tswang go boa kwa dikgaisanong tsa di-World Championships a sena go gapa dietsele tsa silefera le bronze mo mabelong a 100 le 200 meters le go tlhoma rekoto e ntšha ya Africa mo go la 200 meters ya 19.50 seconds a roba rekoto e neng e tshegeditswe ke monna wa Namibia Frank Fredericks. Setlhopha sa 4x4 sa borre sone sa abetse tlotla eo ke tautona ba sena go gapa seetsele sa bronze kwa di-Olympiceng tsa Tokyo 2020 ngogola e le seetsele sa bobedi sa lefatshe leno mo ditsong tsa di-Olympiki. Bomme ba setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao ba filwe tlotla eo morago ga go fetsa kwa di-quarterfinaleng tsa kgaisano ya WAFCON kwa Morocco ngogola. Me a re gatela pele ditlhopha tsa Joining Galaxy le Gaborone United di letsi di gorogile kwa Afrika Borwa go ka itlhokoletsa metshameko ya tsone ya bobedi mo kgaisanong ya CAF Champions League le ya Confederations Cup. Galaxy e tla lebagana le Orlando Pirates bosigong jono fa meamogelele yone e tla thulana le SuperSport ko lebale la Peter Mokaba kwa toropong ya Polokwane. Tlamelo Montshusi o tshotse dintlha. Galaxy kgotsa le sagaripa la dina le di jaaka ba tlwaelesegile mo mererong ya kgwele ya dinao ba tsena mo motshamekong o wa bobedi ba sena go fenya ba tikologo ya ntlha ka nno le ngwe go le fela ko lebaleng le go la setšhaba beke tse di fetileng. Mokatisi wa Galaxy Morana Ramorebudi a re ba ipaakantse sentle go lwantwa diraga di bonwe ka jaana Orlando Pirates e tla bo e lebile go dira bontle fa pele ga tate di amo gae. I think this is one match that for us to do well we need to be strong mentally. I think we don't have a problem physically, but we need to be very strong mentally because they will pose a lot of threat.
they will be attacking, they will be putting a lot of pressure. So we need to be ready for that. Joaneng Galaxy e tlhokana le phenyo kgotsa maleka mo motshamekong o go fetela kwa tikologong ya di-group stage tsa kgaisano ya Champions League lekgetho la bobedi. We have a goal which also informs us how to play. But at the same time, you don't come to South Africa and think of how you can defend Pirates, but you need to think of how you can attack them, how can you push them back so that they don't connect play. And if we get that one right, then I think half of the job is done. Gaborone United yone ba kwa toropong ya Johannesburg ko batla lekang go fetela kwa pele kgatlhanong le SuperSport di sena go fetsa ka malekano se tlhopha mo tikologong ya ntlha. Mokatisi wa The Money Machine Pontsho Moloi a re ga ba nna le dikgwetlho dipe mo ikatisong ya bone beke eno mme o solofetse madua a nametsang. We will be ready come tomorrow. We are only missing one person, which is Danger, which is Talefo, through injury when I sustained a Maloba go ka first leg, Ditsili as well, but he's not fully fit because Sen had sustained an injury. He just trained for 2 days, but otherwise they learn and the rest of the guys are available. Motshameko wa Joaneng Galaxy o tla simolola ka nako ya metsotso e 30 morago ga nako ya bosupa kwa lebeleng la Peter Mokaba fa Gaborone United le Orlando Pirates di tla simolola ka nako ya bosupa kwa lebeleng la Orlando kwa Soweto. Tlamele Montshusi, BTV Sport. Mejanong harde garala Christian Van Rooyen wa Afrika Borwa o letsa fetetse kwa se ka makgala kgaeng ga kgaisano ya tennis ya banana ya ITF World Junior Tour a sena go fenya mogabo sia banga jaka mo dikwaterfinaleng tsa ka disete tse pedi go elengwe kwa mabaleng a Botswana National Tennis Center. Motshameko o ene ele mongwe wa metshameko e bofera bobedi ya dikwaterfinale mo letlhakoreng la basimane le basetsana. Ryan Khangwanyane o na le ko. Siabonga Jaka o fentse Enot Garcia mo tikologong ya bobedi fa Van Rooyen ene a fitile ka sepa Maisela ka 6-3-6-4. Fela ya nna Van Rooyen o neng a tsholeditse lebelo la motshameko mo seteng ya ntlha a e gapa ka 6-3. Mo seteng ya bobedi Jaka a gana motshameko motswa ka phatla tsa menwana a dira go utlwala go ka e gapa ka 6-3 go pateletsa sete ya boraro. Mo go ya boraro Van Rooyen a supa fa batla phenyo ka gotlhe a berekela mo dipotsong tsa Jaka go fitlela a gapa sete eo ka 6-1 le go fenya motshameko ka disete tse pedi go elengwe mo nakong ya ura tse pedi le metsotso le 40. It was a good match. It was fun. It was pretty, 3 sets. It was, I think, went both ways. Momentum went both ways and through the match. I think I started off really well, and then he came back, and then I think third set I just went back to my normal game plan and it worked. Yeah, if I tried to baseline with this guy, it would kill me. So no, I was just trying to get to the nets, trying to see what I can do. But yeah, no, it's just my normal game. It wasn't my best match, but mentally I wasn't there first set. I think that's why the match went to 3 sets. I think for me the match, I think Trev wanted his first set, but I wasn't there first set, so I think he took advantage of me. They're playing really well today, so I can't do anything about it. In January I'll come there and play, take all my anger out on the opponent. Whoever I'm playing, I'm gonna destroy them. Mo metshamekong e mengwe Nicholas Robe o fentse Finley Dyer ka 6-3 le 6-1. Guy Vovek o gapile Anthony Rakotomalala ka disete tse pedi go lefela fa tie host a fentse Marko Milivojevic wa Serbia ka 6-2 6-2. Robe o tla tulana le Christian Van Rooyen fa Vovek ene a kampana le host mo se ka makgalakanyeng. Ko di singles tsa basetsana Helena Jans van Rensburg o fentse Daniel Chapman ka disete tse pedi go elengwe mo motshamekong o no tshwaretse koko 2. Jans van Rensburg o loleka thata go ka fenya ka 6-4 6-7 le 6-4. I played a good match. The rallies were good and I kept the ball deep. I had a few match points and I lost them, but
I pulled it through in the end, so that was nice. I think I'm going to work on my serve to get the first serve percentage higher so that I can attack more and keep, hold my serve. It was a tough match. I didn't play so well, but she did play well, and I was just a bit tired in the third set. I would say my ground strokes on the baseline, setting up my short ball to put it away. I wasn't too good on the aggressive side. Mo metshamekong e mengwe ya dikota-finale ya basetsana, Freya Pitt wa Great Britain o ntsheditse ntle Mila Kotse wa Afrika Borwa ka 6-3, 6-1. Mo ranjing ene o fapile Alicia Taylor ka 6-2 le 6-1. Fasilia Joseph a fentse Camilla Haddab ka setetse 2-0. Mo sekamakgaola kganyeng Jans van Rensburg o ya go kopana le Morajin fa Freya Pitt ene a amogela Celia Joseph. Metshameko ya sekamakgaola kgang ya J60 ITF World Tennis Tour e tla tshamekiwa ka Labotlhano. Ryan Kgangwenyane, PTV Sport, Gaborone. motswaletsho Ryan Kgabaranyane a re tlisa ko bokhutlong jwa tsa metshameko mo nakong ya gompieno a re tswelele re ipele a re tswelele re nne motlotlo ka Botswana le Setswana sa rona re kgaogana gone ha nna ke re boipuso ke jo.